Mwaramutse mwiriwe muraho bigendanye naho uri, ndizera ko mwese mumeze neza cyane kabisa. Amasaha ayo ariyo yose muriho, cyane ko buriya ibihugu biri kuri iyi si bitajya hari ibihugu bidahuje amasaha bigendanye n'uko uyu mubumbe wacu uteye. Niyo mpamvu ntangiye mvuga nti mwaramutse cyangwa se mwiriwe, kubera ko ubu ngubu hari abagiye kuryama, hari ababyutse, so other things like that. Ndizere ko rero mumeze neza cyane kabisa. Muramenyere ko iyi ngiyi ari Storm TV, hanyuma ni Shema Mepaswe nk'ibisanzwe, ntago njya mbatenguha kuri updates. Ni updates kabisa za show business na sport. Murabizi ko hano ari mu rugo, aho usanga kabisa amakuru yose agendanye n'izo fields ebyiri. Hanyuma uyu munsi turi kuvuga umupira w'u Rwanda, cyangwa se uri kuvuga umupira wese ari gutekereza ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Ekipe yacu y'igihugu y'u Rwanda Amavubi iri kwitegura umukino uzayihuza na Benin ku itariki 10 z'uku kwezi kwa 10, n'ubundi iri mu mikino yo gushaka tike yo kujya mu gikombe Kisi kizabera muri Mexique, Amerika ndetse na Canada umwaka utaha. Hanyuma n'umukino, hanyuma mubanze munyemere turebe icyo imibare ivuga kuri ikipe yacu y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Nuvuga ngo fixture uko zimeze muri itsinda se u Rwanda ruriyemo n'amakipe nka Lesotho, Nigeria, Rwanda, Benin, Zimbabwe ndetse na South Africa. Nuvuga ngo Lesotho izahura na Nigeria, hanyuma u Rwanda rurona Benin, Zimbabwe na South Africa. Kandi nuvuga ngo uko bimeze uyu munsi, ekipe ya Benin iri ku mwanya wa mbere, reka mbarebe neza cyane kabisa. Ekipe ya Benin iyoboye itsinda n'amanota agera kuri 18. Urumva izigama ibitego 4. Hanyuma South Africa ikaba ya kabiri na 18, hanyuma Nigeria ikaza ndetse n'u Rwanda, hanyuma zifite 11. Hanyuma urebye fixtures uko zimeze hano, biratanga icyizere kuri ku Mavubi yacu, kubera ko donc wumva ibintu ngiye kugusobanura. Kuvuga ngo uyu munsi fixtures uko zimeze, Lesotho izakina Nigeria. Nuvuga ngo baramutse banganyije, Nigeria igira already amanota agera kuri 15, cyangwa se Lesotho ikaba yanatsinda Nigeria, nabyo birashoboka. Hanyuma tuvuge ko bazanganya, hanyuma ikaba igize amanota agera kuri 15. Nibyo no, ruvuga ngo ahubwo Nigeria izahita igira amanota agera kuri 12, kubera ko iranganya n'Amavubi bafite 11, yahita igira amanota agera kuri 12. Hanyuma Amavubi agatsinda Benin, hanyuma Amavubi yahita agira amanota agera kuri 14. Rumva, hanyuma Zimbabwe izakina South Africa. South Africa mu gihe ko ifite amanota 18, hanyuma iri ku mwanya wa kabiri. Ruvuga ngo ekipe ya South Africa hanyuma Zimbabwe na South Africa zikanganya, hanyuma South Africa bigize amanota 15, igahita iyobora itsinda. Hanyuma ubwo ngubwo mu mwanya wa kabiri haba hari hagati ya ekipe ya Benin cyangwa se u Rwanda, bigendanye n'imikino n'ibitego u Rwanda rwatsinze. Hanyuma ubwo ngubwo icyaba gikurikiyeho ni iki? Ni ukuvuga ngo match zizakurikiraho u Rwanda rwaba rusabwa gutsinda byibura umukino wa South Africa kugira ngo ruzamure amahirwe. Abantu bamenye ko nuvuga ngo uko amakipe azazamuka muri Afrika bafashe amakipe yose, hanyuma bagabanya mu dukangara cyangwa se mu matsinda 9. Nuvuga ngo direct amakipe ya mbere azahita azamuka, hanyuma bashakemo best loser mu makipe yose. Bazafata amakipe 4 yatsinzwe neza, hanyuma akine semi-final ndetse na finali, hanyuma bakuremo ekipe imwe izazamuka ari ya 10, kubera ko umugabane wa Afrika uzatanga amakipe 10. Donc nuvuga ngo bazafata amakipe 9 azamuka, hanyuma bafate n'ama best loser. Donc urumva byaba bishoboka cyane ko u Rwanda rwazamuka nka best loser, hanyuma rugajya gukina iyo semi final ndetse na finali, hanyuma tugahita tujya mu gikombe cy'isi. That's possible really, nkuko imibare ibyerekana. Uyu munsi iyi table uko imeze irerekana neza cyane ko bishoboka cyane ko twabona qualification y'iki gikombe.
nari maze kubabwira ko iri tsinda riyobowe na Benin nta birenze, iraturusha amanota 3 gusa. N'iya kabiri ni South Africa, iraturusha amanota 3. Donc birashoboka ko turamaze gutsinza umukino tukagira amanota 18, hanyuma tukazatsinda na South Africa, urumva twatugize amanota agera kuri 17, then tushobora kuzamuka nka best loser bigendanye nuko South Africa yitwaye ku mukino wayo ndetse na Benin, hanyuma tukazamuka nka best loser and then tukajya gute tugahita tubona qualification, ibintu bikagenda neza cyane kabisa. Kipe yombi aracyafite amahirwe yo kuba yakerekeza muri igikombe cy'isi, kubera ko abantu barabizi neza ko mu minsi ishize ekipe y'igihugu ya Afurika y'Epfo yakuweho amanota 3 kubera gukinisha umukinnyi ufite amakarita agera kuri 2 y'umuhondo. Donc nuvuga ngo barenze ku mategeko, bituma babahana. Byatumye rero donc aka kanya ekipe y'igihugu y'u Rwanda ndetse na Benin ziba zifite amahirwe yo kugira gute yo kuba zazitabira igikombe cy'isi mu gihe zaba hari ekipe itsinze imikino yayo neza, hanyuma ikazamura amanota. Hanyuma murabizi ko rero kuri uyu wa gatanu aribwo bazaba bagira gute, bazaba bakina umukino kugira ngo barebe ko hari ekipe muri zo yakikarifiya. Hanyuma uyu munsi abafana bazaza kwitabira match cyangwa se uyu mukino uza kuri uyu wa gatanu bateganyijwe cyangwa se ni amahirwe kuri yo, kubera ko hazaba hari tombora, bazatsindira amafaranga agiye atandukanye mu byiciro bigiye bitandukanye. Donc urumva ko ni ibintu byiza like for mobilization y'abafana, ndetse donc bishobora no gutuma abafana bitabira cyane, uretse ko ari na ngombwa kwitabira kubera ko ni ikipe y'igihugu yacu y'u Rwanda. Hanyuma ushobora kwibaza uti ibihembo bizaba biteye bite? Okay, reka turebe. Itangazo ryashyizwe hanze n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa rivuga ko abafana bazagura amatike hakiri kare kandi bakagera kuri stade kare, hari andi mahirwe abateganyirijwe. Urumva ko ni itangazo rya Ferwafa. Bagize bati imiryango ya stade izafungura saa 6 zuzuye z'amanywa, hanyuma tombora izabanziriza umukino izatangira saa 10 z'umugoroba. Abafana bazahagera hakiri kare bazahabwa amahirwe yo gutsindira imyambaro yemewe n'ikipe y'igihugu y'Amavubi ndetse n'imipira yo gukina. Mu gihe cy'akaruhuko cyangwa se muri half time, abandi banyamahirwe bazegukana ibihembo by'amafaranga bingana n'ibihumbi 100, ibihumbi 200, ibihumbi 300, ibihumbi 500 ndetse na miliyoni. Urumva Ferwafa ishishikariza abafana kugura amatike no kugurira inshuti n'imiryango yabo kugira ngo bongere amahirwe yo gutsindira ibihembo, kandi abanyamahirwe akaba ari abazagura amatike bitarenze ku wa 4 tariki ya 9 Ukwakira mbere ya saa 8 z'amanywa. Amavubi arifuza gutsinda uyu mukino ukomeye, akagira amanota agera kuri 18 afitwe na Benin iyoboye itsinda C ndetse na Afurika y'Epfo iherutse gukugaho amanota. Ikipe izatsinda uyu mukino izaba ifite amahirwe menshi yo kujya mu gikombe cy'isi kizabera muri Mexique, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Canada. So urumva ko rero bishoboka cyane ku ikipe y'igihugu yacu y'u Rwanda Amavubi, kubera ko iramutse itsinze uyu mukino yahita igira amahirwe akomeye cyane yo kujya mu gikombe cy'isi, kubera ko donc uruvuga ngo uyu munsi Benin yo iyoboye itsinda afite amanota 18, hanyuma ikayanganya na Afurika y'Epfo yakuyeho amanota yagera kuri 3 minsi ishize, hanyuma ubwo Afurika y'Epfo ku mwanya wa 2, hanyuma ku mwanya wa 3 hari Nigeria, nayo Nigeria hafi kabisa, hakaza u Rwanda narwo rufite 11 ifitwe na Nigeria ndetse n'u Rwanda. Donc urumva ko u Rwanda ruramutse rutsinze uyu mukino uruvuga ngo babangagije amanota na Benin, hanyuma bikaba bishoboka ko bagifata n'umwanya wa mbere bigendanye n'ibitego bagize gute batsinze Benin. Donc rero abanyarwanda turasaba kugenda gushyigikira ekipe y'Amavubi yacu kugira ngo izabashe kuba yitwara neza cyane kabisa, hariya stade Amahoro tukayuzura, ibintu bikagenda neza cyane kabisa. Hanyuma
updates ndakomeza kugenda nzibaha. Abakinnyi bakomeje kugenda baza bagera muri camp, abakinnyi ba equipe ya APRFC ikubutse ara mu Misiri kabisa nabo bagiye guhita binjira muri camp direct kugira ngo bitegure uyu mukino. Hanyuma n'abandi bakomeje kuza komeza mukurikire imbuga zacu nkoranyambaga kuri Instagram, Facebook ndetse na YouTube ni Storm TV, muragenda mubona amakuru yose kabisa. Hanyuma kora subscribe kugira ngo ibintu bigende neza cyane kabisa, ukore follow kuri Instagram ndetse na like kuri Facebook kugira ngo